Assalamualaikum. Google Meet online class tawka mudarisum presentation hushalum da wagut tariwarun chat kurum dati mudarisum na undagu takka kurimet lanje gina fara chat area ga liunecche mudarisum mi fennani presentation nemi kulahoge bodu bay nemi dafahu mikama comments halle hoda deveto mi video ga balalana mudarisum na de monitor beenu kurumge fursat libenam e monitor presentation dekkuma devan monitorum Google Meet ಹುಳುವಾಫ ಬೆಂದುಮು chat window ga dariwarun diyata keti pennamundan ehna moes gina mudalisunna de monitor veenu kurumge fursat 5f nonakam fa korave mi video ga badalani extension negge ehiga mihar beenu kurumunda screen deve bahala mudalis presentation dakkamunda wagutu dariwarunde chat box mudalisunna pennane goten hoda devetu ಬೇಣುಕುರಂ ಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ನಮಕಿ ಡುವಲ್ ಲೆಸ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಣುಕುರುಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಡುಕುರ ಬಂಜೆಹಣೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಡುಕುರವುಮ ಕ್ರೋಮ್ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರ್ ವನ್ನವ ಅದಿ ಎಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರತುಗವ ಸರ್ಚ್ ಗೋಳಿಗ ಡುವಲ್ ಲೆಸ್ ಮಿಗೊತ್ತೆ ಜೆಸ ಹುಮಪ್ಪವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಲ್ಲವ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗ ಡುವಲ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ದೇವೇಣ ಲಿಂಕ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೈಫವಾನ್ extension phenomenon add chrome button fitawalaba efahu anna pop up window ga add extension fitawalaba extension add umu screen ge kanapalatum pahaga koraifawa hisabun extension pennan innane ebbesawaka hore extension pennan nennama pahaga koppa miwa button fitala mitanum dual less extension pin kollaba erun abadus extension mitanuga pennan innane Google Meet peshunge koin daribaruna hissa kuma beenuwa presentation huluwa fa bahattamman presentation huluwane Google Slides ga Google Chrome browser ga PowerPoint ga hada fawa presentation nam Google Slides ga huluwaru comments warege tafattaken atfa hulumaki ekashigan wa kame vima buddhiveri gotaki Google Slides ga presentation tayyar korum mi sabun Google Meet session ne fashama hinga meeting feshuma faho meeting hului fawa tebuga inde korin edukoi extension na vitala mihisabun screen back ure vidan ratio ta ke pennane metanum beenuwa ratio e nangawa redo kulan highlight kore fawa baya wegen dani meeting huluwa fa in tab denuri horiya tab screen ge devana baya wegen dani 4:6 ratio e ki emme rangala ratio e kaman alwanda fa korave Google Meet session feshumum present now fitala efahu fenna goling timwane in Chrome tab afitala mihar Google Chrome ga huluwa fawa horiha tab fennan metanum presentation huluwa fawa tab neguma fahu tirin penewada nawa share button fitala meeting ge bæverinna nuta dariwarunna pennani presentation tab presentation feshuma present button fitala migotan hedumu presentation moli screen furigen diunga badaluga presentation huluwigen daani amekani mi tab ge terega meeting ga bæriwa dariwarun presentation korinves fenna gota pennam daani korin beenu korihen presentation ga point of feature beenu koreven miyar mi fennani dariwarun tablet meeting na badegen tibeeru dariwarunna meeting penigen daanagai presentation dakkam daayiru meeting ge bæverin nuota dariwarun chat baga liya taketi metanu fennani meeting ga dariwarun ge bærigun ituru kuruma mi chat beenu korevidane adi kama nugule waakatta dariwarun dakkanama wagutun ekan huttaluma nase heteriwevene presentation niwmu exit fitala అది స్క్రీన్ షేర్ కरून हुटुमा स्टॉप अफिताला मी वीडियो की फायदा हो रही वीडियो एक मध्ये केणम मी चॅनलला सब्सक्राइब करू मकी मी फद वीडियो त तयार करू इतरू ही बरक वेगेंदाने शुक्रिया